ҳамагӣ 10 дақиқа қабл аз анҷоми амалиёти маҳви гурӯҳи ошӯбгари генерал Назарзода дар 16 сентябри соли 2015 рӯзгори Дилшод Зокиров, капитани нирӯҳои таъиноти махсуси вазорати дохилаи Тоҷикистон тағйир ёфт. Дилшоди нишонзан дар лаҳзаҳои охири он амалиёт дар дараи Ромид ҳадафи нишонзани нирӯҳои ошӯбгар қарор гирифт. خیلی بسیار آدم را اما کیف همونجا زدن مرد بسیار آدم را کشتن با من همونجا از سرم تیر خوردم سنایپری مولات 3 ماه بهوش و بیاد وقتی که اونجای از خوب وقتی برخیستم نمیده یک دستم کار نمیکرد تا حال کار نمیکنند. мақомоти ҳукумати Тоҷикистон дар табобат ва 4 бор ҷарроҳии Дилшод кӯмак карданд. ҳатто омода буданд ки ба хориҷа барои табобат фиристанд. همین کسل وقتی پلاسماس موندن گفتن که 1 سال پس تبابت میشی تمام دیگه دورو را میپرتوی کسل نمیخوابه این حوزی روز از روز بعد شده است و بهنه захмӣ ва маъюб шудан интиҳои бадбахтиҳои Дилшод набуд. ба ӯ барои хидматҳояш дар амалиёти алайҳи генерали ошӯбгар Назарзода хона тақдим карданд. аммо ҳамсараш 3 моҳ баъд аз гирифтани манзил аз нигоҳубини Дилшод даст кашид ва манзили тақдим кардаро бо 2 фарзандаш соҳиб шуд. نخواست که گفت که اینوالید دیگه کی در گرفتن مایلش خیستم اومدم خونه پدرم اومدم من اینجا خونه را گرفتم. Дилшод бо кӯмаки мақомоти Тоҷикистон манзилеро дар як гӯшаи хонаи падар таъмир кард. дар ин манзил тани танҳо зиндагӣ мекунад ва ягона нафаре ки аз ӯ муроқибат мекунад модараш аст. یک جور رفتن دیم مرشکا دا میشم عذاب چم رو غلط دیدم کسل هم میقواد پیش مردم یکم با میبینن میترسن البته حقیقی کسلی که من بیزی با. Дилшод мегӯяд ҳарчанд вазорати дохилаи Тоҷикистон дар табобати ӯ саҳми аслиро доштааст ва токунун барои муолиҷаи ӯ кӯмак мекунад, аммо ба табобати ҷиддӣ ниёз дорад ки дар Тоҷикистон ин кор ба табибони тоҷик даст намедиҳад. خیلی همین دیگه جدا نکنن همینجا دختروی هستن که یاردن میآید همونا بینن خطر مرا همین قکنن که من محتاج نشم هیچ کس. Дилшод мегӯяд ягона парастор модараш пир шудааст. баъд аз сари ӯ умеди кӯмаку муроқибат аз касе надорад ва мегӯяд агар каме саломатиаш барқарор мешуд шояд дубора хонадор мешуд ва шояд ҳамсари наваш то охири умр ӯро парасторӣ мекард.